Kuyakhanya ngiyahanyazela lapho sikhona kusemzimkhulu wezokurhatsha kwa-SABC e-Auckland Park nanzi ezijujileko. Year after year, the audit outcomes show that few municipalities get a clean bill. Ungqongqotjhe wezabohulumende bendawo uthi abomasipalata nabazokuvuthisa kuhle kufuze baragwe njengebhizinisi. Abantwana abayi-154 sizawubapha i-uniform kusukela esihlangwini kuyoma-ke kwi-uniform. Kwakhona sizisa apha ingubo eziyi-160 esiye sakwazi ke ukuba sazi-fundraiser. Sebamachumi athobako nahlanu abantu ababulewe izinkhukhula zeMpumalanga Kapa, abanye nanje akukaziwa bona ngebakusobani. If all political parties ensure and reassure that people come first, they mustn't just empower their pocket. Abantu balinde ngamehlo abovu nangazo zombili indlebe ukuzwa bona alo yini abazoyizuza njengoba naku gidingwa i-Freedom Charter eyayithembise ukushugulula amaphilo wabo abengcono. Spanish legend Abdeslam Ouad, whose first match in charge of Marumo. Abdeslam Ouad dabuka eMorocco sekambandulo omutsha u-Orlando Pirates ubuya kuMarumo Gallants. Siyathokoza ukufikela kini senisilindile kezika 5:30 ku-SABC 1. Hlala ulehle siziphethe ngokuphelela kwazo. Lilengela ehageni ngomuso labohulumende bendawo zemakhaya. Abomasipalata abaningi abasebenzi abahona ukuzijamela, abanye babo babanjwe mtshono, abahona ukubuthelela imali ezeneleko. Ungqongqotjhe wezombuso ohlanganyela nendaba zamasiko uvele enkosini Hlabisa ubize umhlangano wokubuyekeza umhlahlandlela wango-1998 wabohulumende bendawo zemakhaya bona usasebenza na. Umhlangano lo uzoqala indlela abohulumende bendawo zemakhaya bafumana imali ngakhona. Osola bona 90% yemali abayifumanako ivela emthelweni nokubhadelwa kwezenzelwa, kuthi 10% ivela kuhulumende. Umhlangano ukubuyekeza umhlahlandlela wohulumende bendawo zemakhaya utsheje khulu ukuthi abomasipala bayifumana njani imali. Ungqongqotjhe wezombuso ohlanganyela nendaba zamasiko uvele enkosini Hlabisa uthi abomasipala kufuze baphathwe njengamabhizinisi. Ukubhadelwa kwamakhansela nakho yindaba enkulu njengomana kwezinye imphakamiso zokubuyekeza abomasipala amakhansela akawenza omunye umsebenzi ekufanele bawenze ngombana waholi kuhle. Year after year, the audit outcomes show that few municipalities get a clean bill. There is a heavy reliance on consultants when it comes to the compilation of the annual financial statements, yet many municipalities end up with bad results on audit outcome. Ihlelo lamathenda nehlelo lamakhansela ahlatshwe kumbi. Inhlangano zepolitiki zinikelwe bekube ngomvuli ivekezako bona zinikele imbono yazo ngengomuso labohulumende bendawo zemakhaya. Umhloli incwadi uTsakani Maluleke utsheje ukuphathwa kwamasipala, umsebenzi womeyara naziza kezemali nokuzwisisa istatimende sezimali. Nakahlola bomeyara nabospika umhloli incwadi ubuze inhlangano zepolitiki bona zipha abantu abazilungeleko isikhundla sikaspika nesikameyara nokuthi bayawuzwisisa umsebenzi wabo na. And implementing it, as I see it, is going to take the political parties genuinely thinking about whom are we deploying to take on the roles and responsibilities in the municipal space. Ukuhlola komhlahlandlela lo kuzokuqala nokuthi eSouth Africa ihloga abomasipala abayi-256 abanye babo ababhalelwa umsebenzi bona nemali. Inhlangano zepolitiki zithi kuqatshwa abantu abaneziqu kwamasipala. Number one is to professionalize the civil service, indicator deployment, require merit-based hiring, and enforce qualifications and performance metrics for municipal officials. Grading of small municipalities. I think 205, small and rural. Basis of infrastructure, on what are the deliverables that they need to do. Water can arrive if a municipality is graded 3. Ibhodi yokuhlukaniswa kwendawo lendele kubona iliminde emikulu ekwakheni ngobutsha bomasipala ukuze kuphunguke indawo yomasipala abaningi ikakhulukazi labo abangalethi imali.
Undunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uthi uhulumende wobumbano wesifunda unzinzile nanyana intshitshilo zikhona nje. uNtuli uthi esona sitshitshilo esikhulu abaqalene naso ukuphungulwa kwesabelo semali esiphazamise ukuphakelwa kwezenzelwa ebantwini. Undunankulu waKwaZulu-Natal umnumzane uThamsanqa Ntuli uthi uhulumeni awuholayo wesifundazwe usebenza ngendlela efanele. Ukusho lokhu nje yize abe-Stats SA bakhipha umbiko uthi lesifundazwe sinamaphesenti angu-32.1 abantu abangasebenzi. Lezi zibalo zakhishwa kwisigaba sesine sonyaka odlule. Umnyango wezemfundo kudingeke ukuba uhlehlise ukubhalwa kwesivinyo ngenxa yokuhluleka ukukhokha imali engangu-900 million randi ekumele ibhekelele ukusebenza kwezikole. Umnyango wezempilo ke nawo ubhekene nezinkinga zemali eziholela ekutheni ungakwazi ukuthenga eminye imishanguzo emqoka. Undunankulu uthi basebenza ngokuzikhandla ukuzama ukulungisa lesimo. KwaZulu-Natal salahlelwa imali engaphezulu kwa-60 billion, eqinisweni bathi 63 billion umbiko okhona uqoqwwe phansi. Ngaphezulu kwalokho kwathi kunama ingxoxo zamaholo uhulumeni lo esiulandelile usuqedile kuyabe imali kwaqedwa ngemumva kwabo kwaukuthi imali okuvunyelane ngayo ibe ngaphezulu kwale bikadibekiwe. Odabeni lokwesula isigubhukane kukamqondisi wehhovisi likaNdunankulu uDokotela Nonhlanhla Mkhize ngemuva kokwenza izinsolo zokuhlukumezeka ngokobulili, uNtuli uthi sekusungulwe uphenyo ngalezi insolo. uDokotela uMkhize ubhale incwadi ethi wahlukumezwa owesilisa obesebenza ehhovisi likaNdunankulu. Sesiphenyele ukuthi lithole iqiniso ngoba kunanezinsolo zokuhlukumezeka ngokobulili kuzinsolo lezi ezingencane esithina njengohulumeni siyithatha serious kakhulu. uNdunankulu uphinde wadusa ke ukusebenza kwamaphoyisa esifundazweni ukulwisana nobelelesi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini. Ubhokile umtlhago imisebenzi ayikho. Njeke abantu abaningi balinde ukubona ukuthi ugidingwa kweminyaka ema-70 kwatlolwa umklamo wamalungelo okubaphatheleni. Lokhu bakutsho ngombana umklamo lo wawenzelwe ukujugulula impilo yabantu. Sibikelwa mhleli wendaba zepolitiki kwa-SABC uMzwandile Mbeje. Kulapha ke lapho iphupho leNingizimu Afrika labunjwa khona eminyakeni engu-70 edlule. Le ndawo ke yakhiwela ukuthi isikhumbuze ngegalelo lalabo abasicabela indlela. Kodwa kule minyaka edlule ingqala sizinda yaqhubeka nokuwa. Lokhu ke okungehli kahle kulabo abanethemba lokuthi izimo zabo ziphuculwe. Nakuba bekuthozela ukwenziwayo bathi kumele uhulumeni enze kangcono. If all political parties within its frameworks, if they can, however, ensure and reassure that people come first, they mustn't just empower their pocket, but they must think about those who have actually voted them in power. So I think that slogan can still take this country to a better level. Uhulumeni uthi useqalileke ukufaka imali ukuqinisekisa ukuthi le ndawo iyavuseleleka. Le ndawo isakhungethwe ububha nemikhukhu engenazo izinsiza. We are also looking at the whole development of Kliptown. Development Planning Department, we've allocated money for them to develop the design of Kliptown, how to look like. JRA has been allocated money now in the new financial year to sort out the road infrastructure. Human Settlement has bulk that are going to deal with infrastructure upgrade, but immediately Human Settlement will be doing reblocking or what they call pegging to ensure that the informal settlement is properly aligned so that we can allow for infrastructure to be deployed. So they are doing that immediately on the 15th of July. Kuleli viki ke uMongameli Ramaphosa uzokwethula inkulumo lapha ukuzokhumbula lolu suku. Kulindeleke ukuthi adalule izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi lezi zinhloso ngqangi ze-Freedom Charter ziyogcina zifezeke kanjani. Le ndawo esimekuyona ke indawo ebaluleke kakhulu ngoba phela iyona eyasinika iNingizimu Afrika lena ke esiphila kuyo namhlanje. Kodwa ke izinkinga ezibhekene nobupha zisekhona. Umbuzo omkhulu ke ukuthi ngabe ubuholi obukhona njengamanje bukulungele yini ukuthi ke bulwisane nalokho. Umzwandile Mbeje, SABC eGoli.
Umholi we-Action SA uHerman Mashaba uthi ukuhlayela kwezenzelwa zomphakathi ezifana namanzi negezi e-Alexandra lithwayo lokubhalelwa kahulumende. Namhlanje ihlangano le ihlome ijima elitsheje ukulungisa uhulumende wemakhaya. Ijimeli lihlonywe e-Alexandra lapho umphakathi wakhona ulila ngokuthi awutshejwa. Uhlangatshezwa ukuhleleza kweSorichi na ungena e-Alexandra. Umholi we-Action SA uHerman Mashaba uthi umphakathi lo ubalwa hlangana neminye imiphakathi esasalele emva ngonobangela wokuhlayela kwezenzelwa elizweni leli. Communities like this one across South Africa continue to be left behind. Left without reliable access to basic services like clean water, electricity, refuse removal and functioning sanitation. Umashaba uthi lokhu akusikubhalelwa kwetuthuko kodwana kukulimaza amalungelo wobuntu angaphakathi komthethosisekelo welizwe li. Sadly, this is not merely a developmental failure. It is a daily violation of the basic human rights enshrined in our constitution. I entered politics and founded Action SA together with patriots standing beside me, for the very reason that we must confront the undeniable truth that the collapse of local government is one of the greatest threats facing our democratic dispensation. Umashaba urakele phambili wathi hlangana nokhunye okubangela ubujamo obunje emiphakathini yindaba yokubhalelwa kokuphatha ngefanelo, ubukhohlakali nobukhwabanisi ogcina bulimaza imiphakathi. This is a very sphere of government closest to the people, and yet it is where mismanagement, incompetence, corruption, and are mostly acute and felt by the communities. Ngomnyaka zako i-Action SA izabe ingenela amakhetho wendawo zemakhaya ihlandla lesibili. Kanti uMashaba uthi bazokumemezela ungikhethano wokuba ngumeyara weJohannesburg ngokukhamba kwesikhathi. Ungqongqoshe wezemisebenzi nokuqatsha uNomakhosazana Math uvakatshela amanye amaziko lapha abongazimbi benkhukhula bakhosele khona eMthatha eMpumalanga Kapa ngale kokuhlola ubujamo. Ivakatsho lika Math ngelokuqinisekisa ukuthi abantu abangasebenziko baxolisa ehlelweni lokuqatshwa kwabantu i-Employment System of South Africa. Ungqongqoshe wezemisebenzi nokuqatshwa kwabantu uNomakhosazana Math uvakatshele eMthatha nje sikhuphukele ma-95 isibalo sababhubhileko kanti lisaraga ijima lokufunana nezinye intumbu. Abongazimbi basizwe ngokuthola amaphepha aqhakathekileko nangokufaka imbawo zomsebenzi ne-insurance ihlangana nokhunye. Nathi ke silisebe lezengqesho nemisebenzi size nezethu inkonzo ezahlukahlukeneyo ingakumbi inkonzo ezithagethe abo kungenzeka uba baye baphulukana nezihlobo ebezisebenza abanye baphulukana namaphepha ahlukeneyo ukuba amaxesha ngamaxesha abantu baye baluze imisebenzi babe namaphepha ke ngoku abawagcinileyo for uba baclaime. Uthi banikele nangejuniform yesikolo nezinye insetshenziswa khulukhulu njengoba ndakusebusika nje. Abantwana abayi-154 sizawubapha i-uniform kusukela esihlangwini kuyoma-ke ku-uniform ngokohlukana kwezikolo abafunda kuzo. Kwakhona sizisa apha ingubo eziyi-160 esiye sakwazi ke ukuba sazi-fundraise. Okwanje kungcwatshwa abantu abama-26 ababulewe zinkhukhula. Nasibuya entolo. Indawo lo ababuya kuyo because like thina vele we coming from kuma rural villages bangazinyazi nabo. Umuntu omutsha owenza umdlalo wokuzisonga-songa uthi kunefihlo kilo mdlalo nanyana abanye bakubona engasuthi lihlaya nje. Ukele saraga lapha nendaba kanina zikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Uhulumende weMpumalanga ukhuthaza ilutsha lesifunda ukuthi lithatha amabizelo namabhizinisi ekorweni yezokuthuthukisa imithangalasisekelo. Lokhu kunjengomana isifundesi saraga nokuqalana nesitshijilo songasebenzi kwabantu abatsha esifundeni sinokuhlayela kokuzibandakanya kwabo emahlelweni ezomnotho.
Bekunganabususo benyawo eMbombela Civic Center njengombana ilutsha lemphakathini kumasipalata weSingi seHlanzeni belikhambele imkhulumiswano yokthoma yelutsha echeje ukuthuthukiswa kwemthangalasisekelo iYouth Infrastructure Dialogue. Ngemkhulumiswano le kuhloswe ukuvula amathuba angeziweko elutsheni nokuzibandakanya kwabo kezomnotho emkhakheni wokuthuthukiswa kwemthangalasisekelo. So consulting with young people, especially young people who are part of the construction industry, to understand their frustrations. As you will know that some they will raise issues of different red tapes that government imposed to them. Ihlelweli lihlose ukuthuthukisa abantu abatsha emkhakheni yezemisebenzi ukuthi bakhone ukuphalisana. Phambilini kilomnyaka ilutsha lesifundeni esi limatshele ema-ofisini wesifunda ukuyokuzwakalisa inlilo zabo ngokuvalelwa ngaphandle emahlelweni wezomnotho esifundeni. Labo abazibandakanye emkhulumiswaneni le banethemba lokubana inlilo zabo zokungasebenzi zizokuzwakala. Mpumalanga is slowly growing into a student hub, and it needs to be structured in a way that can accommodate students in terms of accommodation also, because students now are living in houses, and we need a community of students that is not provided at the moment. This dialogue will open eye for young people and youth to see whether they will be able to develop other strategy to empower themselves in terms of opening businesses and find other means to empower themselves. Kulindeleke ukuthi imkhulumiswano le isiwe nakezinye inyingi esifundeni msinyazana. Umuntu omutsha weMpumalanga uJustin Phahlane onekhono lomdlalo wokuzisongasonga athabulule amathambo omzimba usikime wayokuvuselela ithemba labantwana abafunda eBurolo eMajakaneng eMpumalanga nakenza njalo ubafundisa lo mdlalo ongakajayeleki kodwa kabaningi osathathwa njengehlaya. Wamukelwe ngehahla uJustin Phahlane weminyaka ema-34 ubudala nakafika kulesi sikolo afunda kiso. UPhahlane ulethele umqaliso womdlalo olibizelo elingakajayeleki ebantwini abanzima. Atshengisa ngamakhono ofundwa walomhlobo womdlalo wokuzithabulula. Banye bawazi ngomdanso, banye bathi pheze ikarati. Kodwa na yena mnikazi oyicontortionist ngelimi lesiyeni ufise engathana lomhlobo womdlalo ukuzithabulula ngokuzisonga-songa agobanisa imlenze nemkhono akhambe kwangangoqoqomela. Kufanele abodorhodere abathoba imikhumbulo emahlelweni wabo bawusebenzise ngombana kwenza umkhumbulo uphole nawugadangelekileko uvuselele nokuzithemba emntwini. UPhahlane owathoma lo mdlalo aseseneminyaka eli-15 ubudala sekunabanye abantu abatsha ababandulako njengo-Augusta Baba. Abafanele ukuthi bafocus and bangacali indawo lo ababuya kuyo, because like thina vele we coming from kuma rural villages bangazinyazi nabo futhi kufanele ukuthi bahlale basilolonga and then babe focus kunto bayenzako. Bathathekile abafundi bathi mbala imidlalo ibenza badlalile kude nendakamizwa. It's not difficult for ukuthi umuntu angafezeka angenza ukuthi amaphupho wakhe afezeke. And ngiyabona ukuthi vele uinspire abantwana abanengi. Ngwintshi bana beresana gane gore go ka dira ka ntamkhuto. Mara se sona sa makaji bile sa thabisha gore le rena ba bamparna ba dudi ba mo butseng wa rena mo ba khona go ipointsa ba khona go tla ba khwetse support. Amalunga omkhandlu wesikolo athi qhakathekile imidlalo ebantwaneni. Ngiba ukuthi angadinwa angaphelelwa amandla angaphelela aphila eza afundisa abantwana bethu esifo khulukhulu ngathi angafundisa abantwana laba abaphume endleleni ngoba abantwana abanengi baphumile endleleni. Phahlane ukholwa ukuthi nakangathola isekelo lezemali angawuthuthukisa nendaweni eziningi lomdlalo ukubalekisa abantwana ehaheni lendakamizwa. Ngingumabhande Thombeni eMajakaneng eMpumalanga. Kezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikhulu.
U-Abdeslam Ouaddou dabuka eMorocco sekambandulo omutsha we-Orlando Pirates. Kanti ngesizini edlulileko bekabandula iMarumo Gallants eqede isebujameni be-10 nakuphela iligi yeBetway Premiership. iMarumo yakhe yabetha iPirates nonyaka nje. iPirates eqede isebujameni besibili kuBetway Premiership. Nebethe kuma-semifinal we-CAF Champions League. Igcine itikiti isivumelwano nombanduli omutsha Abdeslam Ouaddou. Ugadanga enyathelweni zika Jose Riveiro uchiye umlando omuhle kumaBuccaneers. Umbanduli ofika kuPirates lo oneminyaka ema-46 ubudala. Uphethe permit yokubandula esesigabeni iUEFA Pro License. Njengoba nabuya kuMarumo Gallants nje wathumbisa isiqhemesi imidlalo emihlanu. Wadlala ngokulingana emine. Wabethwa imidlalo emithathu. Ekhasini lethu leFacebook sikubuzile ngalombandulo omutsha we-Orlando Pirates nakumbono wakho yalandela mbukeli. Nokho iCV yakhe le iyakarisa uyakhombisa bonyana uzowenza umbereko omuhle. Thathwa kwakhe lo mqeqeshi ukuthi ke babonile umsebenzi wakhe bamthanda kakhulu. Eqembini ade liqeqesha alikwazanga ukungena ku top 8. Angazi iOrlando Pirates ukuthi ibonene kulomqeqeshi. Abake mkhathi ngathi kokulila thina ke manje into le ebeyibonwa iChiefs iyobonwa ngithi mabayithathe la coach izakwenza kubonakala ndiyithemba xa ndiyijongile. Hayi thina njengeChiefs nje akusethusi lo ngoba asiwazi amava akhe kana amava lo coach. Asithembe ukuthi uzokwenza kahle njengocoach okwade khona phambili kuOrlando Pirates. Angibona zora kabuhle la kugcine khona uJose bekumele bathathe umbanduli onesipiliyoni. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kumbono umbukeli. Ukeli amathunzi anabile asethule ubusayi mathebula nobujamo bezulu. Thokoze Bongwe lochane ekhaya ngomvulo sibona lapha endaweni eziningi zeSouth Africa livulile zinkomba zomoya ke lezi kanti ke ngapha ngeNtshingilanga Kapa ligubuzese ngamafu ukuthi lapha ke eCape Town kube namathuba wezulu alinganiselwa ku-30%. Lisavulile ke pheze inaga yonke ikungule oyibona kusuka lapha eMpumalanga Kapa ukuchinga ngale ke ngeKZN ekseni abantu batsheje nabachayelako nangale ke ngeNtshingilanga Kapa lisagubuzese ngamafu nekungu yinengihle ukuchinga nalapha endaweni zangale ngibo Appington. Sithole lapha ke isilemukiso kuthiwa lapha ke ilwandle libukhali libangwa umoya nakya ngale ngendaweni zeGqeberha kunamhlanje seebusuku kanti ke nakusasa kusesenjalo ngelwandle elibukhali. Sokusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa sithome ngesifunda sakhona ngapha ngeGauteng endaweni eziningi kupholile kanti ke lapha ke eSprings kuba makhazana pheze imini yonke kanti ke ebusuku nekuseni kumakhaza isifunda sangale ngeLimpopo sifuthumele endaweni zabo Musina Thoyando uPhalaburwa nalapha ke eThaba Zimbi neliphalale ukuthi lapho khunyeke sibona kupholile ebusuku nekuseni nakhona kumakhaza eMpumalanga endaweni eziningi kumakhaza boMalahleni Middelburg eCarolina nangaleke ngeEmelo nangaphonga kubomhlanga pheze imini yonke abantu batsheje bayelele kusesikhukhuza lapho kufuthumele khona ngemva kwamadina nge25 iKwaZulu Natal bonakala ke kulapha eKokstad lapho kumakhaza khona nangemva kwamadina endaweni eziningi kupholile kanti ke ebusuku nekuseni nakhona kumakhaza eMpumalanga Kapa bonakala ke ipholile endaweni eziningi kulapha eKomani neWillomo neMalitswayi la kumakhaza khona kukhulu nemini yonke iWestern Cape nayo ke lapha eCape Town kumakhaza imini yonke kutheke ezinye indawo njengeBeaufort West kupholile eNorthern Cape bonakala imakhaza ebusuku nekuseni ngokuhamba kwesikhathi Appington yafuthumala kezinye indawo kupholile kanti ke lapha eFreystata sibona nakhona kumakhaza ebusuku nekuseni nangale ngendaweni zange Northwest ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi kube ngcono sibona nekoti ngesikhathi silandelayo. Sizokulanywa ngezesizulu nge-hour lekhomba kanti kusasa ngesikhathi esifanako zikhona zeSiswati. Ukhubongile.